Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 z'ukwa 9. Isiraheli yagabye igitero i Doha mu murwa mukuru wa Qatar. Kibasiye ubutegetsi bwo ku rwego rwo hejuru bw'umutwe wa Hamas. Biratekerezwa ko kandi mu mutwe witwaje intwaro ufitanye isano na leta ya Kisilamu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wishe abantu barenga 50 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Icyegeranyo gishya cyahishuye ko ibikorwa bya polisi byihonyora n'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Kenya gibasiye abarenga 1/2 cy'abaturage bose babajijwe bavuga ko bahohotewe n'abapolisi mu myaka 2 ishize. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Isiraheli yagabye igitero i Doha mu murwa mukuru wa Qatar kibasiye ubutegetsi bwo ku rwego rwo hejuru bwa Hamas. Biravugwa ko bari mu nama baganira ku mushinga w'amasezerano y'agahenge i Gaza. Biragatangazwa ko Kariri Al-Haya, umuyobozi w'uyu mutwe no wari uhagarariye ibiganiro muri iyi nama bari mu bibasiwe. Ariko hari amakuru avuguruzanya yo kumenya niba hari abapfuye. Ibintu biturika byinshi byumvikaniye mu karere ka Qatar hafi y'umujyi wa Doha. Amakuru ava i Doha aravuga ko habaye ibitero bigera ku 8 bitandukanye byateye imyotsi myinshi kuzamuka hejuru y'ikirere cy'umujyi. White House, ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabwiye BBC ko Amerika yabwiwe amakuru y'iki gitero mbere y'uko kigabwa. Ariko mu butumwa, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashyize ku rubuga nkoranyambaga yatsimbaraye ko iki gitero cyakozwe ku bwigenge bwa Israel. Qatar yamaganye icyo gitero yise icy'ubuhubutsi n'ubugwari. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yavuze ko cyari igikorwa gitomoye cyo kuvogera ubusugire bw'igihugu. Arabia Saudite yagisobanuye nk'igikorwa kigize icyaha cy'ubugome. Turukiya yashinje Israel gahunda zigamije kwiyagura ndetse n'iterabwoba. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari ku mupaka wa Gatumba, Burundi busangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage basaba ko ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'uruva n'uruza rwabo bikomeza gutunganywa nyuma y'imvururu zari zimaze iminsi zivugwa hakurya muri Uvira. Mugenzi wacu Patrick Waso yanyerukiyeyo ajya kureba uko bimeze i Gatumba. Aho mu Gatumba hari hamaze iminsi 2 hadahita n'uyu munsi nta ruja n'uruza twari tumenyereye rwari ruhari, ariko wabona imodoka imwe ija canke iva i Uvira mu gihe hahora hatonze imirongo y'imodoka iva i Bujumbura ija kurondera igitoro hakurya muri Kongo. Hariyo n'abakongomani bake bariko bateza ibidodo bashaka kwinjira mu Burundi. Ku mupaka amakamyo yahora atwara ibidandazwa ntayo. Uyu munsi haboneka gusa ibikamyo 5 bisa n'ibitwara ibitoro vy'ishirahamwe Mbuzi Transport zari ku ruhande y'u Burundi ziraba muri Kongo. Hakurya y'ibarabara hakaboneka abagore bateka kw'ibarabara bariko bagaburira abahita, nabo nyene ntibari benshi. Abagendana ubumuga basanzwe bafasha mu kunguruza ibidandazwa nabo nyene ntibari benshi, kuko ntibari bazi ko uyu munsi yaza kuboneka gahengwe. Mugiye kuri uyu wa mbere hiri haravuga inkoho nkuko bavyemeza. Hari haze indwi yose tutajabo ku mupaka kubera ingwana yabo muri Kongo. Hari umugenerale hajya abagenerale ngo barunko na president we bamurungitse ngaha muri Uvira. Rero inyanduruko kugira ngo
ibintu bibe nabi abanyagihugu ngo baramwanse baca bamuzana bamuzanye ngaho shavuga ati nawe ugomba kuhatanga ko watanze goma gukundira ko korera ngaho baca batangura imyerekano nicabugara amabarabara nta modoka nta mabajaji kuvuga abantu baguma biyugaraniye mu nzu muri Kongo. Abarundi bakorera ku mupaka bagasaba abashamiranye muri Kongo kumvikana kugira ngo imirimo yabo ibandanye kuko ngo babeshejweho n'uwo mupaka bakaza kurangura abakongomani kugira nabwe turonka akazi kandi dusanga dukora ku mupaka bayabazare n'icyo basaba nuko nyene bagenda baracuresha abantu bagenda baraducuresha nyene bakaduhagarika isabira nyene cyo kujya nabone je no basaba ko bokumvikana bakakura ikibazo mu nzira kugire abantu nyene migiranire y'u Burundi na Kongo igumeho no kuvuga turonka akazi kubera abakongomani umva bataje kurangura natwe akazi kaba gahagaze ubuzima bwabo buhagaze no kuvuga guhera saa 6 uyu munsi niho batanguye kureka abantu barakora ariko urumva ko hariho abatari babyiteze nta muvuma nibaza ko akazi nyazina kazotangura ejo ngo hajejwe intara n'umutekano nosaba nko mwaka karere kacu ko bokumvikana nk'akaroro nk'aha Kongo dusanzwe duhana imbibe ko bokumvikana canke nka president w'u Burundi na Kongo kwanza baravugana ko bovugana kugira ngo umutekano w'imipaka ugende neza. Uruhagarara go ngaho iuvira gwandurutse ku banyagihugu bamwe n'imigwi y'abasivile ifashe urugamba leta ya Kongo izwi nka Wazalendo banka umujenerali w'umunyamulenge Olivier Gasita Mukondo kuza gukorera muri ako karere bivugwa ko agahengo ko kuri uyu munsi ko bakavuye ku biganiro biriko biraba ngo impande zose zumvikane. Patrick Waso mu Gatumba. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwatangije iburanisha ry'ibyaha by'intambara biregwa umuyobozi w'inyeshyamba muri Uganda uhigwa n'ubucamanza Joseph Kony. Ni ku nshuro ya mbere bibayeho ko ibyaha biburanishwa uregwa atari mu rukiko. Kony ashinjwa ibyaha by'intambara 9 n'ibyaha byose inyokomuntu biri mu bwicanyi, gufata ku ngufu ndetse n'ubushimusi no kwinjiza abana mu gisirikare cy'inyeshyamba kizizwe nka Lord's Resistance Army ku gahato. Abanyamategeko bizera ko ibi bishobora gutanga urugero ku bandi banyabyaha bashakishwa bigoye ko batabwa muri yombi nka perezida w'Uburusiya Putin na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwasabye kuvugana n'umuryango wa Murekezi Vincent uregwa ibyaha bya jenoside. Urukiko rusaba ibi mu rwego rwo gushaka ko yakwishyura abazamwunganira muri urwo rubanza. Murekezi Vincent yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside, we ahakana. Murekezi wari umucuruzi muri Malawi yoherejwe mu Rwanda n'icyo gihugu muri 2019 gukurikiranwa ku byaha ashinjwa. Inkuru ya Yves Bucyana wari mu rukiko. Mu rukiko kuri uyu wa kabiri Murekezi Vincent yabwiye urukiko ko kuva mu kwezi kwa gatanu atarongera kuvugana n'umuryango we kandi ko bimuteye imbogamizi yo kutabona amafaranga cyane cyane yo kwishyura abazamwunganira muri uru rubanza. Avuga kandi ko kutabasha kuvugana n'umuryango we bituma atabona amafaranga yo kwivuza diabete na prostate yavuze ko arwaye. Urubanza rwe rwagombaga gutangira kuburanishwa mu mizi uyu munsi nyuma y'uko urukiko rumuhaye igihe cy'amezi 3 mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Icyo gihe nabwo yari yasabye urukiko kumuha igihe cyo gushaka abamwunganira. Yavuze ko kuva mu kwezi kwa 7 yaguze ikarita yo guhamagara muri Malawi aho umuryango uri, ariko kugeza n'ubu ubuyobozi bwa gereza bwari butaramuha uburenganzira. Ubushinjacyaha bwavuze ko ikibazo ari uko Murekezi ashaka kwitwara nk'abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside boherejwe n'ibihugu kuburanira mu Rwanda, ngo kandi we binyuranye n'uburyo yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Malawi muri 2019, bityo ngo agashaka umwanya munini wo kuvugana n'umuryango we n'abandi ngo ashaka aho kuri ubushobozi bwo kwishyura abamwunganira. Ibyo ariko we arabihakana akavuga ko nta bandi bantu akeneye bo kumutera inkunga. Urukiko rwavuze ko rugiye kumufasha icyo kibazo kigakemuka. Rwanzura ko urubanza ruzatangira tariki 10 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Vincent Murekezi w'imyaka 63 yari umucuruzi ukomeye mu gihugu cya Malawi yoherejwe mu Rwanda n'icyo gihugu hakurikijwe amasezerano hagati y'ibihugu byombi yo guhererekanya abanyabyaha. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zivuga ko Murekezi icyo gihe yaraje kubanza kurangiza muri gereza yo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 4 cyari gishigajeho imyaka 2 yahawe n'urukiko rwa Malawi ahamijwe ibyaha bya ruswa, ariko ko yanashakishwaga n'u Rwanda kubera uruhara akekwaho muri jenoside. Urukiko rwisumbuye rwa Huye aho akomoka
rwari rwamukatiye adahari igifungo cya burundu rumuhamije uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwibasiye abatutsi bwahabaye. tujye mu Bufaransa aho minisitiri w'intebe François Bayrou yeguye ku butegetsi. yavuye ku biro bya perezida amaze guhura na perezida Macron. bwana Bayrou yakuweho icyizere n'inteko ishinga amategeko mu ijoro ryashize ku wa mbere nyuma yo kunanirwa kwemeza abadepite gushyigikira ingengo ye y'imari. kwegura kwe gutumye perezida Emmanuel Macron agiye gushaka minisitiri w'intebe wa gatanu mu myaka itageze kuri 2. benshi barashidikanya ariko ko azashobora kubona umusimbura washyigikirwa n'inteko ishinga amategeko. BBC gahuzamiryango saa moya zirabura iminota 20 mu Rwanda no mu Burundi. uriyumva no kuri BBC gahuza.com. tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bitekerezwa ko umutwe witwaje intwaro ufitanye isano na leta ya Kisilamu Islamic State wishe abantu barenga 50 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. inkuru ya Anisoy murayumva mu ijwi rya Prime Ndikomagenge. umwe mu bavyone yavuga yuko ikigwati cyose catikijwe. imwe mu maradiyo akorera ngaho ivuga ko abapfuye barenga 100. BBC ntiyahinyuje ico gitegiri mu buryo bwigenga. abantu bari bahuriye hamwe kugira bashingure wapfuye mu kigwati ca Ntoyonzi ya Panda Mangojeripa muri Rubero muri Kivu ya ruguru. abo bitwaje ibigwanisho bateye mu ijoro batemaguza benshi mu bo bishe n'imipanga, abandi babaturirira mu mazu. ibitero vya ADF umugwi w'intagondwa wafashe inzira ya Etat Islamique bimaze igihe vyariyongeye. amashuri aharurwa mu mirongo arugaye kubera ubwoba. abahaba nabo baguma bahunga. ingabo za Kongo zifatanije n'iza Uganda zimaze imyaka zigwanya uwo muhari muri iyo ntara yo ku rubibe, ariko uwo numwe gusa mu migwi irenga 100 yitwaje ibigwanisho iyogoza ubwo buseruko bwa Kongo bugwiriyemwo ubutare n'amabuye by'agaciro. uwundi mugwi M23 warigaruriye ibice bitari bike muri iyo ntara ya Kivu ya ruguru ni yepfo mu runo mwaka. ibiganiro bikaba bibandanya muri Qatar mu kugerageza kurondera inyishu. icyegeranyo gishya cyahishuye ibikorwa bya polisi by'ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Kenya, aho hafi 1/2 cy'abaturage bose babajijwe bavuga ko bafashwe nabi n'abapolisi mu myaka 2 ishize. imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu iravuga ko ibi bintu byerekana uburyo abanyakenya benshi batotezwa bakanakorerwa urugomo na polisi. inkuru ya Akisa Wandera uri Nairobi mu ijwi rya Yvette Kabatese. inyigo y'umuryango mpuzamahanga uharanira ubutabera ihishura ihohotera rikorwa n'abapolisi mu bice 9 mu bantu barenga 5,700 babajijwe. hafi 2/3 batangaje ko bigeze guhohoterwa, naho abandi benshi babonye aho bikorwa. iryo hohoterwa ryiganjemwo gusabwa ruswa, guhoza ku nkeke no gutabwa muri yombi binyuranije n'amategeko. nubwo icyo kibazo gikomeye, ubwoba no kutizera ubutabera bituma byinshi muri byo bitamenyekana. iyi nyigo ihishura ko hafi 2/3 cy'abakorewe ibyo batigeze bigaragaza, kandi ko bake cyane ari bo bizera ko abapolisi baryozwa ibyo bakoze. icyo cyegeranyo kije mu rwego rwo gushyira ahagaragara impfu z'urubyiruko rwaguye mu myigaragambyo yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka. imiryango irengera ikiremwamuntu ivuga ko nibura abantu 58 biganjemo urubyiruko bishwe. nubwo guverinoma yijeje gukora iperereza, abapolisi bake nibo babiryojwe. Ethiopia yafunguye ku mugaragaro urugigomero rw'amazi runini muri Afurika rutanga amashanyarazi. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed ari kumwe na perezida wa Kenya William Ruto n'uwa Djibouti Ismail Geller bafunguye uru rugomero mbere yo kwatsa ibyuma birutangiza. nyuma abo bategetsi baje gutemberezwa kuri urwo rugomero ruri mu cyanya Kigali rwubatswe ku kiguzi cya miliyari 5 z'amadolari mu myaka 14. muri Ethiopia abaturage bazamuye amabendera mu byishimo mu gihe abategetsi basobanuye ko uyu mushinga ari uw'ishema ry'igihugu. byitezwe ko iyi damu izakuba kabiri urugero rw'amashanyarazi Ethiopia yoherezaga mu bihugu bituranye. ariko Misiri na Sudani bisangiye amazi aturuka ku mugezi wa Nili biratanga impuruza ko urwo rugomero rubangamiye imiyoboro y'amazi yabyo. BBC gahuzamiryango saa 12 zirenzeho iminota 44 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico runana. imyiteguro yo kurarimbanyije kwa Karemera ariko ntibiboroheye. hagati aho kwa Pascal mu marira n'agahinda kenshi. n'urunana
si igihe nakomangiye wari ugisinziriye Kareme? wowe ko wazindutse cyane mama. Ngiye mu misa ya mu gitondo nuko naze kugenda ntamenye ko waraye muri iyi nzu ya wenyine. Ese ugira ngo ntibyantonze? Dore ntaye agatotsi mu gitondo kubera gutekereza cyane mama. Ubukwe buravuna ndabizi mwana wanjye. Ubu noneho ndibaza uko ndi bubigenze bikanshobera mama. Bamwe mu bagombaga kumfasha bibereye kwa Pascal. Ceceka. Naho byari ngombwa ko hajya mwana wanjye. Bari ababyeyi bagize ibyago pe. Ceceka twe bafite abana bato twahiye ubwoba we. Ubundi rero umunsi uratangiye kandi niko igihe kirushaho kuncika cyane mama. Ndacyabura n'ibintu byinshi cyane. Noneho nabari kumfasha uyu munsi nta numwe nabona. Izere Imana mwana wanjye. Sinkubwiye ko ngiye mu misase. Ndagusengera rwose umubyeyi Bikira Mariya agutakambire ku mwana we bigende neza. Gusenga ndabyemera ariko niye ko n'ikibazo cy'amafaranga. Allo? Uko nakumva neza Nori? Kareme rero hano ntibyoroshye pe. Ibiki bitoroshye se kandi? Nahasanze ibibazo byinshi cyane kandi bakimbona batekereje ko ari ngira ubibakemurire. Ubwo niba hari icyo ushobora kubafasha urabafasha. Ndabafasha iki se ko nageze nta faranga na rimwe nsigaranye Kareme kandi byose bisaba amafaranga. Ngo amafaranga Nori? Sheri urebye ukuntu hano iwacu bagufata watangara. Bamfata bate? Nk'umuntu w'umukire cyane. Hari nayo mpamvu nyine hari ibintu birengagije gutegura batekereza ko twe tuzabikora. Ko simbyumva neza Nori. Nyine nge ndabizi ko ubushobozi bwacu bungana ariko nyine wareba ukunyohereza amafaranga make Kareme nkagira ibintu nkemura by'ibanze umuntu atakwihorera gutyo. Ni wowe usaba amafaranga kuko Nori? Ni wowe usaba amafaranga uzi neza n'ukuntu wasize hano bimeze? Haraho nguhisha koko. Anosia, nubwo tuvuye aha ariko ndibaza uko ndi bubigenze bikanshobera. Gute se? Numvaga ntagomba kubura mu gutabara kwa Pascal. Kandi uyu munsi ni umunsi wa mbere wo gutangira amahugurwa ku bidukikije. None se uratekereza gusiba amahugurwa Rufo? Oya kuyasiba byo nikosa ntakora. Ariko ndi gutekereza nti wageze hagati nkaza gusaba uruhushya nkaza gutabara. Hari ikibazo? Rufonse rero ngiye ntabwo ari uko mbyumva. Urabyumva ute? Uramutse usabye urwo ruhushya ukavuga ngo nyuma ya saa sita nturi bwitabira amahugurwa hari ubumenyi bushobora kugucika pe. Birumvikana ko hari amasomo yancika byo. Ubwo bumenyi wari ugize amahirwe yo kuvoma muri ayo mahugurwa rero bibuka ko uzayakenera Rufo. Mva nose yatanawera. Ubwo se urumva ari nge utabizi koko? Ntawamenya impamvu bahisemo abayobozi nkamwe ngo mujye muri ayo mahugurwa. Hashobora kugira gutya hakaza umushinga wa leta utanga akazi gasaba ubwo bumenyi bakagaha mwebwe. Yerete kunguka ubumenyi kubirebana n'ibidukikije ahubwo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Nta n'ubumenyi bubura icyo bumarira umuntu. Gutabara abaturanyi ni ngombwa ariko ndahari rwose ndaguhagarara kandi ndahagarara neza. Nuko numvaga nshaka no kuhaboneka mu gushyingura. Ariko Nosia ndakumva wamugana ubwo hari nanjye ndahari. Gusa ubwo nuko uzashaka umunsi umwe ari nka nimugoroba nkareba ukuntu najya gusura kwa Pascal. Nibyo rwose. Mutuze ndasaba ko mwagabanya iyo ndirimbo kandi tukagereza kwihutisha gahunda kugira ngo rwose tujye gushyingura. Nkaba rero ngira ngo sabe umubyeyi wajya kwigendera Pascal atambuke aze hano imbere agira icyo avuga ku buzima bw'uyu mwana umumararongo bigeze none. Umwana wanjye yamaze kwitwanya kwigendera. Rero umwana wacu mu mararungu yari yaravutse mu kwezi kwa mbere mu mwaka ushize wa 2024. Kibondo rwose. Yari umwana mwiza twese rwose aha mu rugo. Ari ababyeyi be twebwe yewe n'abavandimwe be rwose twamukundaga cyane. Ndagira ngo mvuge ku burwayi bw'umwana wacu. Mu by'ukuri uko byagenze umwana wacu mu mararungu yafashwe n'uburwayi budasobanutse rwose. Mu munsi umwe gusa yaraducitse.
umwana yari yaraye ari muzima mu gitondo afatwa no gucisha hasi no hejuru. Uko umunsi wagiye ukura byagiye birushaho kuba bibi. Yaraye atyo rero bukeye bwaho twihutiye kumugeza ku kigo nderabuzima, naho ntibatindiganya bose bahise bamuha ubufasha bw'ibanze bahita batwohereza ku bitaro. Tukigerayo nabo bamwakiriye vuba vuba rwose, batangira kumuvura, ariko mu isaha imwe umwana birarangiye. Bagenzi banjye, namwe mwumva urwo rupfu rw'amarabira rudasobanutse, tukaba tubuze umwana wacu mu manzaganya. Mubimenye ko mu bantu rwose, abantu mu bandi ni babi cyane. wibica hirya no hino ngo bisasire Pasika, umwana wacu baramutuvukije, baramuhitanye kandi ntawe uyoberwa umwibye, ahubwo ayoberwa hamuhishe. Kandi sinshobora gukomeza guhishira umugome, kuko iyo umuhishiriye kumaraho urubyaro njye ndamuvuga amazi. Ndabizi rwose ufite agahinda, si ngombwa kuvuga amagambo menshi ngo hato twiteranye n'abantu. Nubwo ibyo uvuga ari byo, ni ukuri. Twinginze ihangane mugore wanjye. Warese nkamuvuga ariko uramutinya by'igwa. Rero ndagira ngo ngire icyo mvuga nk'umuturanyi wo kwa Pascal, navuge nk'umuganga wakiriye umwana wabo bamugejeje ku kigo nderabuzima. Pascal na mukobwa Jana ndabyumva murababaye cyane, mwabuze umwana wanyu mwibyariye, ariko munyihanganire nkosora ibyo mumaze kuvuga, hatagira n'utahagira uwatunga urutoki. Umumararungu ntiyazize amarozi, rwose ntawamurozi. Mureke nkomeze mbabwire. Mureke twumvikane. Nta mubyeyi udakunda umwana we. Turabizi ko umumararungu mwamukundaga, uretse namwe natwe abaturanyi twamukundaga. Umwana muto umumararungu yarataruzuza n'imyaka 2, kandi njye na Nonsi atatuzi ko akenshi twagiye tubwira ababyeyi gukurikirana imikurire y'umwana, nuko agomba kwitabwaho kenshi cyane. Nukuri hari ubutumwa budakunze kuvugirwa ahantu nka hano, ariko munyihanganiye mbutange ku nyungu z'abandi bana tutifuza ko babura ubuzima nk'umumararungu. Ni kenshi tubwira ababyeyi tuti, mubyeyi umwana ukigaragaza kimwe mu bimenyetso by'uburwayi, mwihutishirize ku mujyanama w'ubuzima, amuvure cyangwa se ajye ku kigo nderabuzima. None se babyeyi beza muri hano, umwana yakwirirwa rukagahitwa umunsi wose, ukamurana ijoro ryose ari uko ameze, ukumva ko wamugeza kwa muganga yanegekaye, abaganga twabikoraho iki? Ntago mvuga byinshi, kwari ukumara abantu impungenge ngo hatagira utaha avuga ngo umwana wo kwa Pascal yararozwe. Siko byagenze, umwana yazize indwara izwi kwa muganga bari kuvura iyo avurirwa igihe. Iyo yitabwaho iyo ndwara ntimusangane intege nke z'umubiri. Nta birenze navuga, mukomeze kwihangana. Kandi babyeyi, ndabasabye nitubagira inama yo kwita ku buzima bw'abana banyu, nko kwita ku mirire yabo n'isuku, mujye mwumvira. Uvuze ngo iki Karime? Ubwo si cyo tumva n'iki nk'umuntu mugenzi wanjye koko nuko bimeze nyine, imyendura y'impa ibindi tuzabireba nyuma. Ubwo si ngo watuvugane nk'iye kuko wama Karime? Indangamuntu yanjye ndayigusigira, ariko rwose toka kure. Indangamuntu yawe sinayishyura inzu nkoreramo, nzayitangaho umusoro se, nzayihahishiriza abana banjye se, nzayikoresha iki? Wari ukuyisigarana gusa, amafaranga yaboneka areke imiteta aho ngaho Karime, nyishyura nk'uko twabyumvikanye rwose. Twarumvikanye rwose kandi nzakwishyura pe, ariko mfasha ubukwe bwanjye rwose bugende. Ariko se waje hano uje gusaba ubufasha cyangwa waje nk'ikiraka cyo kudodesha imyenda uzambara mu bukwe bwawe? Naguhaye ikiraka
nguha n'amafaranga makeya nari mfite nandi nagombaga kuyaguha nuko byabaye ngombwa kambana makeya rwose ikindi ndemera kugusigira irangamuntu yanjye nayaguha ukayinsubiza. nakubwiye ko iyo ndangamuntu ntacyo yamfashe mu byo nkeneye gukemura rwose hamana indangamuntu yawe unyishyura amafaranga yanjye. ariko uzi ko uburyo uri umugome kuko wa mugabo we ndakubwira ibibazo mfite aho kumfasha ugakomeza kuvuga amafaranga ubusa nyakwimenya afite jewe kuki washyira amafaranga imbere koko ubwo nubuhahara nubunabi ni ibintu bibi cyane rwose. nta soni urampimba amazina hejuru yo kudashaka kunyishyura amafaranga yanjye Kareme. fasha icyo gikapu cyawe cy'imyenda hasi uhita ugenda. mwiriwe yemwe haba hano mwiriwe tumeze bite ko se mbasuhuza nkabona nta n'umwe wikiriza ra tere rwose gerageza kunyumva wumve ko ibyambayeho nawe byakubaho. ntibiki ariko Kareme ko nsanze mwembi mwarakaye ukaba winginga kandi narinje gufata umukenyero wanjye. umukenyero usura ubona kuba imyenda yanjye yose nyisubiranye. ntabwo wabinkura rwose ubukwe burayi buri butahe ntiwabinkura rwose. ko wari uzi neza ko nta mafaranga ufite Karemera kuki utaje hano ngo uhitemo imyenda ihendutse ko yari hari nayo koko. umugore wawe yaraje azana n'abazamwambarira aragorana ahitamo ibihenze rwose. bamwe banantegeka kubadodeshereza ibigezweho ugeze hano nawe n'abasore nuko byagenze. none ko wari uzi ko umufuka wawe uhagaze kuki utakoresha ibihwanye n'ubushobozi bwawe. uramfasha icyo kubona byankomeranye mama. Yesu ashimwe bavandimwe. icyo nabahamiriza ntashidikanya umumararungu tutakiri kumwe nawe hano kuri iyi si yego mwizere ko ubu duherekeje umubiri we ariko hari ari heza ari mu ijuru imbere y'Imana. abana ntimwihebe babyeyi mwese muri hano rero mubimenye Imana iratanga ikanisubiza. iguhaye umwana ntubuze igihe azagendera. gerageza ukunda umwana wawe umwiteho umubonere ibikenewe byose agukeneyeho kugira ngo akure neza. umwana narwara wihutire kumuvuza nturindire ko aremba. mushakira ibituma akura neza nk'uko badevota n'abajyanama b'ubuzima bahora babidukangurira. nanjye nka mwarimu mbibutse ko kwiga biri mu by'ingenzi umwana akenera kandi ari uburenganzira bwe. noneho ba basore bashinzwe guterura isanduku bayizana tugasenga tugashyingura hanyuma tugataha. mwigire hino oya mwimujyana umumararungu wacu mu mwobo mushyira muri tuzongera kumubona we. papa wababujije ntibamutware hariya hantu kari habi bitujyanira umumararungu wacu. umumararungu avukijwe ubuzima n'uburangare bw'ababyeyi be. kwa Pascal se bafashe izihe ngamba nyuma y'izi nama bagiriwe? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha.
bagenzi bacu mu ikinamico runana nibo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu rero byo kuri uyu wa kabiri. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko Israeli yemeje ko yagabye igitero i Doha mu murwa mukuru wa Katari kibasiye abayobozi bakuru b'umutwe wa Hamas, ariko kugeza ubu ntabwo biramenyekana neza niba hari abishwe cyangwa se bakomeretse. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com. twafashijwe na Derek Clark ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi kugira ameze neza. Agenda Prudence Nyumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri uyu mugoroba na hejo. Thank you.